Assalomu alaykum. İşilgeri olsun. Saat aytып koyasızbı? Так, азыр караңчы, 10 болуптур саат. Xudoy taolo. Qayra qarangchi? Туура эле 10 болду. Cho'ng rahmat. Saatingiz вообще необычный ekan. Bayke, sizge işenbey, saatimdi qayradan oңдоп keldim. Эми sizin saatiniz менен saatimi салыштырып көрөлүчү. Караңчы башкадан. 7'den 15 ötüptür. Bayke, eşeğinizin saati вообще tuura ekan. Bayke, men taң kaldım. Birinciden men saatты eşekten görgөн жокмун. Eşектин арт жагында saat турат Кремльде.